Hi. Өнөөдөр үтэй гэрээч хөвлөж. Юу гэж чинь. Ингэсэн багч би ингээ боссож тэнцсэн найж. Би хэлдэг шүү дээ. You make every day feel like Christmas. Бид хоёр шинжилгээхаа өмнөд өмссөн байна. Энэ жил зураг зурхааргүйгээр шийдсэн. Ягаад гэвэл манай гэр өөрөө тэр жигтэй зургийн талбар юм гэж. Одоо тэнд ингээд Demon-Slayer байна. Тэгжсэн энэ ингээд Breaking Bad Joker 2 байгаа. Breaking Bad гэж хэлдэг тийм ээ. Тэгээ бид хоёр тэнцээ ахиад нэг юм бодож байгаа. Тэгээд энийг энэ ширээний хайнд үлгэн гэж бодчих. Уг нь энэ жил би амар хүрхэн Snoopy-гийн зургийг дандаа жил болгон тэр цонхон нэрээ зурдаг ахгүй. Бараг урлах юм шүү. За тэрч яхав. Тэгээд бид хоёр энэ үнчэнэ шинэ жилийнхаа юмнуудыг гаргаж ир тавьсан байна. Энэ ярдаа. Энэ шал хөрхөн би юм. За тэрч. Чүвэд. Наа чи юу юм болоо? Наа чи юу юм бэ? Наа чи юу орж ирээд тавьсан бэ? Бэбигээ томоод. Үгүй надаас намхан наатагчин. Мэдээж. Хамаг шүү. Энд чи ингээ гоёлоод байгаа. За нэг иймэрхүү. Хаач байхгүй. Хотголч. Эхний гэрлийнхаа очрыг олсон байна. Агч. Энэс гэмрэг. Тараа. Агч. Гэр дөрөн гэрэл. Гэр дөрөн гэрэл. Энд хамгийн том гэрэл нэ. Эцэвхий гэрэл. Энэ гэрлийг нодлын хураахтай ингэж өнгөр нь ялахаар хураацсан байсан байна. Зовчлоо. Би л гэрэлний шидтэн. Би ялсан шүү. Christmas. Сари. Хосч ийл гэж. Ичээсэн. Байж гэж байв. Хожиг хана хоёр биштэй үзтээ. Самос оногчлаа шүү дээ. Зэ. Бэдгүй. Ортгүй. Цараа. Тэргүй улаан юм харагч. Тэр.
Юу энэ чи ямар ч Крисмас юм бол. Вау, энэ юу? Ялтээс юм уу? Гой там юу аа. Энийг хартаа. Аргой юм. За яг даавар бизнес бараа шууд алтаас мэдсэн дээр шүү дээ. Аа. Эндээ хангалттай. Энэ дөрвөн булан дээр нь тавих юм уу? Айдуу. Адих чалээ. Мэдгүй. Би чиний коко болцох гэдэг. Аа ёо. За окей. Аса. Энд ихтэй 32 байгаа зү. Тэгээ тарийг нэг халахгүй яах уу гэж бодож байна. Мэдгүй та. Эхлээд нэг хэрглэж үзчихэд болно яг. Тэгээ. Зяада дуусаагүй. Тэгээд өөрөө тайхаа хэллээ. Нэг карта. Тэгээд. Ялчлаа да баг. Би нэг сонголоо. Яшин жилих гэж байхгүй шүү дээ. Би нэг сонголоо. Гоёлаа мөнгөтэй. Ран орлох байдаг гэж нэс. Ран авах гэж байна. Харийг рантай хослуулах. Тий. Ультимат мөн. Гоёшт. Ультиматыг Harry Potter тий. Бас ажиллах юм шít нэрээ. Нэг ч өөрөө сонгоо. Би л нэг сонголоо. Таарч. Тааруул шүү дээ. Шууд тааруулах гэж тааруулах. Би ч амар тааруулдаг юм томроо. За өнгөрсөн дүүрс ирэх. Шал дэвдэл л начлцаа яах. Энийг хин дэлгий вэ нү дэлгүй юм уу гэж хэрүүлээ гэж чах тий. Ингээ. Би хэрүүлээ шүү дээ. Чимээ нөө. Хэрүүл амар хэрүүлээ. Шал дэглээ гэж. Түр шүү дээ тийм ээ. Тийм ахаа гээл шүү дээ. Ой тэр датлын бэлэрийг энэ дараа гол нэг нь дараа. Амсан инээж минийц. Эргүүлэх юм. Яг хөрх юм л чи. Тэгснээр хөрх улаангач маталтай байна. Бараг л. Ярда. Одоо энэ чи ярих байгаа юм. Маш нэлээд хийж байна. Ярда. Энэ гоё маш.
Харъя. Сур. Бараг баллуур юм. Хөө. Мөрд тац. Бүгдээр. Үлдчихэж байгаа юм. Би нээр гоё юм шиг асаад үзтээ. Хараа амсаа. Би нээр гоё юм. Тэдэ? Вау. Ямар үлдэх цааш. Энийг удаан 2 сар чангаа их гэж таа. Яа ингэж. Ингэж. Болсон. Гүцээ. Ямбар харагдаад байна. Тавьсан нь уу? Хийж тавьсан юм уу? Дараа нь өөр бах уу? Зүгээр. За ингэж тэг гоё кэнди налыг гэсэн ч холдоогүй. За тэр чих. Сарын минь хүргэе. Oui. Oui, байлаа. Oo. Ондре. Юу онс? Утгаар унсаа. Би газар онс.
Hi. 맞다. 몇시? 팔 잔뜩 밀고 저 꽃만 손질하니까 잘 어울린다. 꽃이가 가면 있잖아요. 저런 테이프 있잖아요. 뭐 해주니? 비슷한 양으로 들고 왔는데. 이제 사고다래? 아, 진짜 미쳐버리겠다. 시작하나 보다. 어떻게 될까? 궁금하긴 하다. 저런 거 있어. 신기하다. 배웠다. 야, 성게알처럼 만들어서 믿어더라고요. 저 성기구나 진짜 성기구나. 아, 테를 저걸 나오니까 꼭 성게처럼 이렇게 있다구나. 네. 야, 근데 아이디어 되게 좋다. 뭔가 이래가지고 공기가 달라졌어요. 믿어본다고. 간만에 잭스를 키우고 싶은데. 완전. 저도 뭐 성게처럼 만드셨는데 또 해면 그게 상관없었습니다. 장르가 조금 달라서 재밌을 것 같고. 한줄 했어. 이봐. 한식과 양식의 테크닉이 좋아. 한줄 별로 해서 이게 별은 했었어. 걱정했어. 요리 개념 같고. 그다음에 역시라는 얘기 들었으면 좋겠어요. 아, 총은 아름답게 비춰진 거야. Wasn't ever artificial something. Artificial something. 한때서 먹잖아. 어떠세요, 그죠? 근데 허브들이랑 꽃들을 곁들인 미더덕 회를 준비했습니다. 되게 궁금하고 어떤 맛일까? 근데 거의 wow. Ангаас ахиухан Ахад жоохсон юм байна. Ахиухан юм. Юу гэж байна? 꽃이 있는데 Би юуж байгаа. Яа. Энэ хөөрхөн жижигнийг. Энэ хүмүүс таргалж байна. Энийг идээд би бивтэйроос таргална гэж. Тэмээрээ. Би энэ ирмгийг ястан мэрэгжлийн хүн шиг ганц удаа хийжлээ. Ноо янз. Яа. 지야. 어머니가 해주던 나 저거 했을 거 진짜 우리나라의 조림 있잖아요. 되게 단아한 조림. Дэвтэр
Бэлэгнүүд бацаанаа. 신쌀밥에다가 그냥 싹 비벼 먹고 싶어. Билет юу ясна харуулъя тий. 밥을 먹고 싶어 하실 거예요. 왠지 그래서 지금 비빔밥을 했어요. 샷다 마시. 아주 따끈하게. 어차피 다 좀 적셔서 이렇게 드시면 엄청 맛있어요. 먹고 있으면 좀. Тэгээд арай жоохон тамд нэр хөр. 그리고 Энийг би өөрөө амаар. 아니 넛. 잘하면 이길 수도 있을 것 같아요. 근데 이제 저는 그 감칠맛을 최대한 끌어올리는 음식이라서 Хөрхөн бац. 아기살을 넣고 달걀을 넣은 다음에 цэкинэдээ 한번 쪄주죠. жоохон том өсвөр насны хэрхэн болж байгаа юм 그 위에 шиг. 부드럽게 졸인 아기 간을 올리고 Анхных нь бол энэ ажил шийдсэн байгаа. Тэгэхгүй. 살짝 Аа би хоёрын төвшин 짭짤한 бизээ. 소스를 끼얹습니다. Эртнээс татлаг хийсэн дээр идэв юм шиг. 좀 세다. 맛있겠다 근데. Ингээд ийм 정말 хөрхөн 좀 입에 잘 나네. ийм 한 хөрхөн 입 딱 먹었을 때 аваад 맛있는 아기구나. тэгээд миний специал зорж үздэг контент гэж асуусан. Тэгээд ийм хөрхөн савтасны 굉장히 한국적인 아구 요리인데 아주 тэгээд 일본적인 нэрийг 아구 нийлүүлээ түнээ баагаад байгаа. Мэдээж шинжилгээ мэлэнд юу хэвтэй вэ? 위 대결입니다. 입장해 주세요. Тэгээд ийм хөрхөн. Энэ мэдээж ажныхан зүйл болохоор 어떤 양념을 쓰냐에서 왔다 갔다 하시고 마일리 소다 부. 양념이 제일 많이 야구된과 생선하니 그럼 먼저 Зэзэ. 2부터 실시하겠습니다. Энүүгээр баах юм чи ингээд амттангуудын сайхан дотор нь аргалж хийнэ. Тэгээд намигийн өгөх энэ амттан багтахгүй болсон анаа нийтлээ би чамсан. 그러니까 밥을 순간 Лаа. 이거는 Даваа 밥도둑이구나. Тэгвэл яг адилхан юм бохгүй болохоор бас жоохон. 좀 많이 맛있다. Тийм ээ. 네, 됐습니다. 한번 더 먹은 거예요. Яг гоо цацгаа. 젓가락 이거 버리고 제가 먹어본 걸로 아니 어떻게 먹을 거냐 스텝. 오케이. Ийм ахгүй. 진짜 오케이. Энэ 신인데 뭐. харин тийм бэ. Соссон мос тэ. Чухам юм нөө. Яг хүүхдүүд чинь амт мөн чухалцیں тоглоо мөн чухалцیں. Тэгээд нөө. 아니 Энэ нэг юм наашраа гарч ирээд байгаа юм гацтай өдөө үлдэх гээд байгаа байх та. Сэний чи би чи намайг өгөхгүй чи надтай үлдчих гээл үзээд чи гээл. Зэ энэ нэг энэ цаастан байгаас мэдээхгүй. Энэ юм уу багтаах гэж оролцсон юм. энийг нээлээ. Ямар гоё юм бэ? Задлаа ахаад цаанаас гоё. Нэ. Сюрприз номер 1576. За одоо секручник. Энэ цекийг явах гэсэн юм бол хатахгүй яж мэднэ. Цекийг явах гэсэн юм хаа. Ингээд 뭐야 지금 먹은 걸로 했어. тэ өрн байгаа юм. 1번 요리, 2번 요리. Гайхаа. 자 투표 결과. Тэгээд 자 투표 결과. зэн юмудаа манай цекийг 자 өөр 투표 결과. 1대 1입니다. ингээд бас нэг гинэ. 바로 준비해서 내장이랑 허브를 섞어서 내장 허브 어떻게 되고 골뱅이 집에 허브 어떻게 집어넣고 참 집어넣고 다시 버터를 집어넣고 한국 사람들 같은 애들이 신기할 수도 있을 거야. 고양이를 나중에 전생이. 밥가루를 위에 뿌려서 오븐에다 한번 넣거든요. 클래식이면 클래식. 그래서 골뱅이 육수를 끓이고 쪼개는 데 소스를 넣거든요. 오늘 가진 맛을 잘 살릴 수 있는 소스를 만들 겁니다. 결국 프렌치는 소스랑 Хойд толтныг 3 жил талах хэцүү гэсэндээ 주뭐 기름? 기름 소스네. 기름을 뭐 했을까? 그럴 건데요. 쌀이 아닌 감자 가지고 드셨더라고요. 셰프 돌려깎기. 전설의 레전드 돌려깎기. яа энэ бол 와, 어떻게 칼 저렇게 들어가지? ата 몸이 기억하는 거 아니야?
유럽 사람들 우선 하긴 얘기가 나왔잖아. 아니 아직도 그렇게 하실 수 우선 헬센 TVC. Миний ч сэлмэртэй лаач чи. 임히트 줄 알았으면 우리도 어렸을 때 프렌치 되게 하고 싶어. 108 фунтыг ихбөө. их 뭐. Жохо содод нөгөө. Явна. 자를 피셔서 같이 셨는데도 불구하고 Алтас бол шүү. Амнасаа одоо ихчлээ хэдэлэрээ. 아가 사내를 가봤어 쇼. 그래서 검치치도 미쳤어. Энийг бүр яаж гоохолтой болохгүй мангацсан байж ихгүй юу гэсэн. Тэгсэн чи агаа чи яах вэ? 아니 저 사나 써나 가나. Хилээ. Яа. 과다다. 미안해. 뭐 또? 아? 아니 쇼디 에비지도 사치 기치도미 토탄 오십시오. 너무 뒤에 진짜 싫어요. 주고 있지. 오, 얘가 너무 사인이 봤을 때 열심히 진짜 잘했어요. 그래서 흑수저가 잘 됐으면 좋겠어요. 나를 넘어서 최고의 셰프가 되기를 바라는 마음으로 나를 얻고 무틀무틀 무틀무틀 너무 좋다. 이번 대결은 속초 청골면이 대결입니다. 그럼 먼저 1번 요리부터 실시하겠습니다. 깊이 있는 맛, 이제야 되게 힘을 걸고 만나 비교 봤을 때 어디 갔어? 아. 하게 좋았어. 새끼긴 미치겠어. 아무튼 먹을 고른 거 같지. 오. За тэгтэн надад юм байна. Аа. Yay гэдэг аян үрэж. өөртөө том оролцсон тийм. 예. 불고기를 익힐 수도 있고 야 식감 재밌네. 불고기랑 감자가 푹 익은 것도 아니고 살짝 씹히면서 되게 좋아. За хамбантай юу ч. ясаа банттай л юу гэж. 이거는 тийм байна. Банттай юу ч ингэж 2번 요리 실시하겠습니다. 제일 중요한 거는 좋아하라고 생각하고 Бэлэгний бүрэн бүтэн байдал ер нь Тэр нэг хамаахгүй. Гол нь болтонд. Бэлэг болтонд. 안에다가 크림 소스를 부어주고 근데 бэлэг бол. 이야. 합쳐서 산에 들어갔을 때 조화롭게 터지게 하는 게 그게 제가 원하는 알리. Тэцүүлтэй. Ёо нөр. Тэцсэн үү? Тэн 진짜. Дэлхий татаж тэцүүлтэй. Юу гэсэн үг вэ? Тэцүүлтэй. болхгүй шүү дээ. 데스크하고 그것만 아니고 또 보르반이라고 그것까지 Үгүй хадгалж. Санаа Ингэж надад хайд толны 3 жил дадлах хийсэн гэсэндээ дагсан дараагүй болох шүү дээ. Ай ни шоди
첫 번째 거는 기운을 소주 같은 걸 써서 양식 Би одоо энэ кулинарик классуарын 남다른 шүүхийг Байна шүү дээ. Хоёулаа таасан дөө. Бас өөр гэж хэд байгаа. зөв штэ. Угаасаа хосоо 박준한 제품은 ганц манцаар очно гэсэн юм байхгүй шүү. Бүтээж ч одоо нийлээд нэг багцсан хүмүүс. Ийм их хэл гоё. 결과 2대 Аадах 0. томч гэж хэлсэн байхгүй юу да. 2대 0입니다. За 2-0 авчих шүү. 아유, 아, 현우 셰프님이시구나. 골뱅이가 사실 프렌치 거기서 많이 안 먹는 걸로 알고 있는데 두 개 다 정말 골뱅이를 이렇게 해석할 수도 있다는 거에 좀 놀랐고 한쪽은 아. 골뱅이 식감을 감자로 이렇게 Давхар бот. Би маргааш хэлдэг. 완전히 익힌 게 아니라 살짝 그래서 이게 이제? 하면서 어제 지 예 гэж 재밌었습니다. 예. 프랑스 어떤 달팽이 요리를 호호. 하이. 이디야 좀. Наач нэг pen pen тийм болчихсон шүү.